94.7 baby Ausebiana mema wajo menim se radio adomte wo ho ye enen so ayefieda na fieda atodin arafo nyina hyehyia ebi ofie ebi ena makwa so ko omafie mu ebi nso na makwa so ko adwuma chese sabre wono bia ye edu anwumre se ya wono bia eye ayese mobile phone ringing tone obia ne ringing tone wono bia pe wono sabre obi edie sabre obi di fufuo ebi di ampesie ebi di banku ebi di mo obi kura no mukoko ye kasa kura obi wenchewe ye kasa kura no obi atoton kokko na wodie obi di kelewele obi di tuosafi obi di wacha na dwi obi anya na kokko nkwan a chese ote ho a wo hwene fro eduane ede oba so ho ofe enti esuno bia ne ringing tone esuno bia di ni sabri ye gaza kura bi kura hyede mada enti edu anwumre se de a ana edu bre bia ewono bia ye yeso so ye ne na anwumre ye wo studio ha ne se ya betra se a ye bedi nkomo mema ebefa adwen enti ne ye bia no wona ya tie kakra obi so ne na yere kura to ebo nkomo sabre kura obi kura so afafo a ofre ne girlfriend ngewi ase de ewono bia ye o enti ewoni a obia eye ni nyina nso so eye anwumre yi ye mama adwo enim se sabre mutie ya enim se rade adomuti mo ho ye frɛ me Mike 2 baby abedwafo atrase uraje kum enafe IB atrase ye Facebook live Asempa 94.7 gift antad ede ye ko edo nti momode ase obehwe na wa comment o hwe na wa comment na wa share na dodo na nso anya bi ahwe share comment like ni ekoya anim na agro no ayede de agro no ebe de na no da na edi nkomo efa emema eya omoboa ema na omoboa ma no titiro mo no mo twempera na ema yi eduru ba bia na omayi omo fly omo no omokon okọ enye oso na meneme enye o class ne me ene na keka ho na ne de ye hwa warefo no nso awarefo no enso se ba ware mu a eno de esa one na yire na etie ba ware mu a one na yire na etie se japade na wosi ama na ede apade na ode ma na ode ma no eye dan a ode ma no car na oto a ode ma no eno ntie ba behwe se eba ne se nso a oba bia me ho bekodim ana se eno de obetumi aye ne eboro so bia mobile phone ya eye 30,000 kra ato eye 5,000 kra ato 10,000 mobile phone kra ato eno ntie eno ho nkomo ena ye ba bedi Asempa 94.7 FM sabri ede na woye sabri hefa na sabri enkomo be na obo ti enkomo we nso bi na ebetimi abo awo ye frɛ me Mike 2 ye number no choto ho de du bra ye fra na oso wa frɛ bi 0302 216545 eba ne se aware mu nso a obema bua na yire a aya wo nwinwi ana obema se wo ye bibia ma na yire a eno so anwinwi wom ehu bi ta kire se oba akra de ni so oye ne ma sa ama no o kire no agya wo eno so anwinwi wom sa na eno ho nkomo na ye ba beboyi owuraje kum papa akwaba ya eja na hotedan adum ye ye de rade asese ohoye aibi bema ohoyo ya me adum ko ye de rade asese obia eho eye ameja se mfru so aibi na ye misa se eba ne se ema oba ne nukru bema ne yere eto ho awarefo na oba nso obema ye bibi di aboa eya na nwinwi wom na oba nso so ye bibi di aboa bema no a eya anwinwi ewom odwen ho se ade we kura de me ma ne tekukura ma ne sempoa ma ne ayi we eno so ibisa se anwinwi wo saa adeyo nim se awarefo te na me si dan ma me yire ne no so me kodwen ho me to ka ma me yire a me kodwen ho me de misika ma me kuru e de adwuma eno so me kwa kodwen ho ana oba ne de sika ma be ma na
ɛno so akɔdwen ho ana enti ɛno ɛne nkɔmɔ no sɛ wohwɛ ɔbaa ne bɛrima asetena mu a sɛ wokɔyɛ ɔbaa ho ade a the moment a we stay together na my honam baako mo stay together bibia mo ye bia no mo ye bomu a enye bone isan se oyubi a waye no ho ade eye se me plan no akase bia o cha no odu beja wa na bibia etisa na emom no kame aye se ema suban no gumu ahodo enye oba bia na o sori ya na oboa no esu hu ni suban ansa isan se ma ye nipa bi ono ma se wo mudu stage bi ano ma ye ahomaso nti wo behwe no obi ono ma stage a ono pese oba bedu ho ne hu kani bedu ho obi ompo na obatimi ko university pese oba ye adwuma pese oba housewife isan so odwen se ono sunya adwuma ne se any similar salary na at the end of the day no obe shoulders with him together so what I say but wohwemu a se ujo badi anase ni suban no awombrase wo mu a se wo yesa ni ma wi na ma na nkenye bone yewo ema onipa bia before na wo ye bema ansa na obeboa oba no ese oso wohwe wa hoden ene ugina bre isan se most of them na yehu ne se bema bi ompo anko opesa anko ne ho kani echen no but most of them almost chain bema no my amaso at the rate ombe treat you fie no ebi wa na e bad ebi nom enyo mu nyina ebi nom be na ehuhu no e mo so I say unless say ebi a obi a won tete pa wo nyamesom awura ni mu ono sa no nim the limit when him say apart from being say me kunu ama me aye obi no me responsibility say me ye ofie en say me ma say me nim die bi a be ma na ama me akwan no e ma no ehunahuna bi ana say e ma me e che me bobre bi say ne me so be ma ofie instead of say me be ma no esim hu say be ma any efie ti just waware no hwe o school kra say oba ware ne say say ware we yere ne say o school na ye na enye bone isa me ka say so hwe na ya na obi wa de ne yire ko school na enu e bi say ya na me ma no bi nwiwi ana omo nwiwi because of ahomaso na be ba ikire no omo nwiwi pa o ebi nwiwi pa ebi won ma be ne nye na komam but say we ye be ma ne say unim ne otia ana unim say wo no even okoni school mpona you are still on top of it because who say tembiano in fact I want for pika but a camera is an econo you have to be ahead of your woman or your wife as I say in all times who pejan no su pejan men pejan na wo fa ko enye oye there or your ba almost maybe one ma almost about 95% of women ahomaso kakra so what I say o say o de oba mponya position a say na ya obi heavy so what I say be ma ofa bibia simple e ma omofa omo position omofa bibia simple omo e few mo na no ya ahomaso in their position bo say na oye yen konformanfo yesi opese ohun na omo so no because o face say oba ntino wan fa hu an show mu a how be fa na so so what I say nti suban bi a almost all of them nti say bi a o to ka dia ma o yera say nyamoni utwika let's say o to man na ye ne na won na fo na o to ka ma na twi how is you abetwi fine so won na share dia it's okay but say bi a obi onim ka twi o be wa to ka ma ba ebi o sa ye ebi a obi ni betwi beto no ankasa de onim ka twi de si ampo ni oni eno obetimi afa ne last ni ano de akoto card ya mo ba ne yere ne ho kani odo you can do it but then as I say it has to be a shared responsibility say ye bibia mana ya wade obetimi ama na unni bi ene wade bi ono so it should be basic say esu wo bi
So I say last week came say call me a friend say where you are was so kind or no can equal school out of send or share or ban e wonim de na de ko e say the cool school me man ko bi e mum no so wonim de ne de am sponsor on e de ne ko I don't know de no ba na ja no it was say ni power no o champion no o me o ba papa biom onye out of say experience no o me na nka all class bi e na nka o sa page oba no o page oba no so still or ahead of her e bia make say no o sponsor no the last na sponsor no o be hwe no oni bibia da na chi because wo bibi da wa chi pa so oba no face wa ko school aka 5,000 4,000 ukunu a businessman or a far ahead of you still obe koto no obe hu say without him you are nobody but the moment that ebia oba na be climb be o climb bia o hu say akwa kra ebibia na o sponsor that am no pe ma internet no ho china mama so menye ni bi menye na de manage no o mo revenge the revenge me wa hwe hu e ma sebe ibinom the revenge at the time ho achew and why ni bibi pen satan obi bibi atwa oka e bia no wafi ne o ye nti say wo bo no e so no hu say you are on top of bibi if you no to ma na nya bone o fi asa na otobi ama no eni ni din atobi ama no fine it's good but uni fie na o to edan de ama no da bi enyo mu nyina mo dia enti fa mumie din koso mumie no dia fa mumie ade na mumie no din oso e mumie no dia na wo kwa ono nko din onye o maame enti bibia timisi e wa babum nipa suba timisi sa enti se uni bi dia fa mumie din ye to cut everything short o mansion so anas o bia o tobi ma na anya bone because on na ebo bra so I say because even you know nimpo na ye dwuma no aduane ma wodi nimpo na abo so I say emo ani bi nti se o to if you chen ne se e bia o mansion wato bia che na anya bone o che bi na adwen sane so pamo wa wo ba bi ko because so oba e be pamo e wo fi a wankasa wato mu a opamo they don't consider you what you say opamu obe pamu ma ko be bi din ade ba ko sinyame ebo ne se ebiu mu a se nkola wa mo ntem a ene bia o ma ne be benefit so nti no kwala ya ofefi am so kan say and for so onya say ebia one no ma nkola tu nti enye hwe dachi to biscuit be chen nkola na enzi kanim bi no aye ne wode atisa aka no so I say ena one touch nimpo amfa ma at least wacho nkwala mienu so I say nti be all the be tore kakra okosi obi so amfa ncha no aka so de be gin be ni na amfa so bi ani so mane nko okwa just you know just be yourself. Just be yourself. Start a new life together. Be yourself. If you be yourself, I don't watch who are better. Enti ade a o yes anya mane na anya boni o but o no ede na opema on face e na anya se ede na opema on opema no koye ayi person nkumi ada bi but so o na si bo so a ade no betu bo aboy oni frani anya sa because we as no bi atime dane so I say on say omo pe ade a feel omo anipa o de bia omo nam no omo pese omo hu something new so I say even we bema they say obi a we warefo na one way na enye mema nko na epe changes we ma so epe changes say bia bema we swag o say bema we obo ne ho modern me ne start ball bra no na eti chamber home watimi asi ebia ebia 2 bedrooms and watimi asi edan mu a asa na otobi ama me achievement be utimi ntobi otobi ama no they say mobile phone dey normal say ebia auto mobile phone mo ba I know dey enye japade ka mpu no ka shede enye japade sa be enye ba bia ye japade no dey in fact so ya onni bia momie no din ba so fine it's okay
So no kwadi course no dey. Oja wa no dey fine. Okay. Yehwe na Roger Kumonso emre ma Asempa 94.7 hours so go out here me man fa adwedwumadi ene ye frame Mike true enkomo ayede ni se awarefo eto eye bibi di ama omo ho a aya na nwinwi wom se oba no eye bibi e de aboa ne kunu ajapade bi o de boa no opene besia bi o de mobe ma anwinwi wom ana obema nso pe bibi asombo de ama na yere edan ka ana so de ne ko school wo hwe no a ya na omu anwinwi wom ana se we bi ana da chi kra be kra no agya me mame nkosi me dan o me krom mame nto me ka me amntwi enti eno ho nkomo na ye boy orayikum mame emra wo so na menye wadwen kire me da se mechia ye tiefo nyina anadwi ene wa wo hwe nso wo Facebook se ye ya warefo na sanya be man ko a wo hwe oba na se ye kano oba nso okay enti emfa se ye meme ya ye hia merima mfa dwen denti ena o se me boa me yire anase obema be boa ne yire ne ho kafo a waware no na wadu ba bia o se wodu isi nyina no eya na ekowie aware asase ekowie aware no so fapem afei so ekowie aware botaye okay the foundation and the purpose of marriage aware no ne botaye ne sen so bere ma bija oneja en nina odi no akobo ne yire no maye honam ba akọ now nyinti ameboa me yire ene say number 1 so we obema na wa ware na wo boa we yire a e wa desuo mu ene kan komu a onyasa emwa no e de be boa wankasa obema no impanyifo say usisi ananse a usisi wo hu eti say me na me yire te na me boa no a me boa me a me ho se me di no abro nso a me di me a me ho abro. So number 1 is to support the man in any way. Simple. So about disadvantage woman oba no be betray and oba show sense of disloyalty irrespective of disloyalty be show say po obe jaw wo akofa be ma foforo no se ekwan bi so no boa no ebe boa wa enti wo boa yire a wo de boa wa ho. Number 2 se wo boa yire nso a ebia wo shia yire na wa wie secondary school anase wa wie first degree na wa boa yire no ebia wakosua de pam no wa boa no no akọ fashion designing school na wakọ nanima kodum pempen so bi. Now she gains knowledge onya nimdie na sa nimdie na obenya no mamika binja nenti aye mu bebre ye fie entokwa esisi na eno ya anope ya news oba bia kohwie bibi ja to ne kunu ne ne mu oba he no na sabi producer na nimdie ne wo fam because o nimdie a oba bia wo nimdie bia ne kunu aye ne bibi na wo hwe na ebro nso a onim se me de ne bekọ waju onim se me de ne bekọ dofsu onim se me de ne befa mra kwan so onim se me de ne bekọ court. What I say? Nan se wan tete wo yire ama wan nya nimdie a edi se wo bia se bi oba o nimdie first degree and master's degree and se wo nu osuahunu o business woman a wakọ nanim edi se wo hu sa oba ne se ni kunu ayin bibi wo hwe acid ayeden agu no so meku na makumi ho wo ho but anya common because when nim say ukọ unya nimdie a na asemsi a ye de family akwan so enye sabio ewe jimi kwan so wo eti oba no nya nimdie na onya no e de boa fie no afeyin so onya nimdie a o de boa ne ma, so she gains the knowledge to use the knowledge to help the children, raising up the children. Yes, train up the child the way he should go. Now say oba no any training oba den we training him ma enti mostly no obehwa awarefo a emma omaware omo ye teachers no emma omaware omo ye teachers no mpepi no omunya ebre kakra den ebo omoma probably on ne ba na go school upon onya daje ekwan ni bi hwe ne ma
Nti nimdia wanya sense wasua bia child psychology ene saa ne man nti no onya nimdia no e de boa ne ma enti we obere ma na wo boa yire say school say abrabo mu kanko no nimdia bia obenya bia no esomfa so no eba fie ho a wo de obegya o sabi obi bi na won pese obedi bio ba ne man de ontimi mpo akoko batan ode na taban no ekata ne maso afen so mfa so ba ko mu say oba no so be independent she becomes herself oye enku be friend you be yourself enti say you be no need you be yourself hey my body you sorry yankasa me da say enti oba no be she becomes independent enye bibia na obesrew obeka kire o say ye mami no kwasam say empepi no say mo ye abusua de mpo aye mo aware no abusua de say mo stidan oba no betimi akokot akodidi kratasem bi mu a say wo be ma wo ni adaje a oba ni nyina on your behalf now you feel trim say omonye obeye me say obefa kire obefa abono ho so da bia me ka say me ne me yiri wo fie no say me wajapade e ba ko bia madwe mu no ade bia wo fie bia e ba ko no me mabo mitimpo say se mini okro pa ne dia se meja ne nempo a meja ma no na me de mini padu akọ age se yenya no mienu ene miensa ene na me pe baabi de ba akọ heden afa na se ya yenya mienu aye ba akọ yi de automatically it is for your wife ne oma edia na so ni mai na woni ni mampo a woni ni mampo a woni obi atena se enfie matwa enfie bi enfie miensa enfie na enfie num enfie ego wanu aduane ama na sabio se ukofa obi a ye fe no maid ana say house girl ebe no aduane ma wa untu ya neka me pa che wo se ukọ sport ana say ekwancha aduane no bi restaurant e na ukoto aduane a calculate 15 Ghana 30 Ghana 50 Ghana aduane a obeto every day times 4 in a month times 52 weeks in a year 365 days in a year na to aso for multiply how many years are maintenance it is oba no timi atena fie no asi niema no aboa no ahwe niema nyina na bibi nti se wasidan po no afa and so what obi beka se ni ameka no ase mente ase ba and so what ento wada na we so big as I know but sounds not here because o worry no legally no when you yire it is obi abanmra ene wiase ni onyame so magya tum say me yire na bibi nti na wo say o de mana na ye den I believe say e bia ye nti ase na ndu ho eti so o boa yire she becomes herself afei so no she's able to step in your absence senya maka no what to kwanya kwa bruchire o yire betime bibi obeba no everything is intact o wenim dia funny say o fie na I because o nim kan o kire o yire kan I think it is for substitution you know I unni ho wenim kan nti obetu kan no obekwa kofa wo ma e wo school obe drive wo ma no wasumadwo sese yayi ebia yo hai na nke me wo ka wode nkwala na kosi na manya kwa amaba no nti wo so timfa ba bia obefa bia including wow personal interest in yama because ne wonchire no personal interest anya ware an interest you know inclusive it me feel say wonim ka kampo na say oyire ne very good in ideology and in intelligence no very good na obeto ka na wadi kan sua ka ne mpo na ode ahwe efie no eho ne mpo a na wonko a wobekọ adwuma na bia wonpontem nti wode obenya ka akọ straight ana sa adwuma ka mpo ba befa wo na sa wode be ma no a there is nothing wrong I was say wutimi koso e man o yesa me say utu kwankwa bruchiri ana say ukọhye ba bi obetimi akọ site obetimi calculate how many bags of cement how many iron rods are mason for any workers no artisans no use and open to me sisu because him say hey madam there we iron lady and then your home becomes a knowledge based home yes a knowledge base because mommy is educated. I'm not talking about investing kwao irrespective of what him say sabio ya mama no mamutimi tu kwa UK ne China omo tutu akwa omo deep dwa e wo mani omo akọ omo anim no omo so their knowledge base so
emfa ho at obia 11 nti efie no ebeye nimdie fie okay so onko school da kra nadwuma ho ya watutu akwan nti no ototo ho experience onya experience nti efie no beye nimdie efie na wo mpe wei opedien wo se wo nkwa wo teni ho yare bowa sebio obeye dien se wo fi mu nso a obeye dien nti nke benya what you have to do is I can be okona nim kakra na wo so waso happy na wo so wako kakra what you have to do is say ensese baako ekwa even I am against say be man ko abekwa akodu say ye school a akwa PhD na da bia o de o ye graduation na obetan na osho no ono so de onko on graduation ono so de onko on graduation da e basa wontimi mfa ne mpie because she doesn't meet your requirement what I say enti your baby a obekwa hwe ya mampanyimfo ayiri nmu a ye hui o mampanyin na ma na yiri nso nam ha current president osi na yiri ni rebrofo na nukuru nso omumie nukuru brofo ni nyina yepe akwa sense anka ye sofo anka omumie am preaching kurampo no donation be yepe why senka ma me no ko school a sebi nko school a enka to be difficult obekọ nka brofo enka obekọ nto nka brofo nti nia osa ye ne se we kono na we nso ko nti wo be ma no okọ kakra ba na wo be fie a ebia emra wo ye wo intention na se wo ye bibi no na wa swap ni in e basa nso a emama wo krampo no you plan your childbirth because obani ni adaje be ma ni adaje nti awo ne ma emma nto aso empepi no awo abo se nkwala no dosu bebre no yawo 5 yawo 6 na fe edu ohia ne ho kire ba yeso no it's because the woman is not working so always she's ready waiting for you to come and lie on her what does it but say oba no etimi ekobi na osori anopa ahomachi 5 ya sorry akwadwuma bi or sorry bi so sorry akọ na obi prayer mu bedi mu kran pa mo dwen mekanisa ubedi ho ajo dwen enye se we hear the sageke Asempa 94.7 FM memashia ye bonkomo na oso betimi de wadwen che na ba nche kra bia ahoma na tum na wachire wadwen ewo sa ekwan no so nti koso ase obeti Asempa 94.7 FM ye frame Mike too abi ye fa aka so na fe ye hwe because we say aware no ya ware atone ma de ma meyere nkwara die ni oba die ni ko school ne ka ho obo ha wo se wa ye sa de ne no ho ibe ma bi wo ha wo se wa ye no ho ebi enu om ho sa fo na me kasa mo kakra no be ma eno emu ebi ma bo nim se abambu se bia o monye so I say because and I make I say se unim onipa ni suban a o ya ma na o confidence because bibia wo ye bia no you have an interest se o ye so for me bo enye se obi wono mo so a why ma no ebi a ho abechiw she always focus on her family the family enye se woni ne ma no on no side ne ma me ne papa a on dwen also ma no e ba sa na e bad ho na e na ebinim nu mo no ebi so timi ye ajapade e wo me ma na chi e ma no me ma ne nim nim ebi a wo because of oba no wo did not go school as a simple nibi it's and say you want to sponsor her well so that say we do stage bi anamo mi no my den waka boom no mo ye japade it's a good thing be ebe mani bia ya sade no o mo ye wie no at the end of the day no oba no ebra ya san kwane be ma na ka o ma dwin bom eye japade no ono nko ate no ho eye no ba bi a be mani nim it's later se be mo hu sa na bibia ya no so I say beni nam no se anka e papa mu ampa de a o ya ma no na anka osu bi interest ne de ye adwuma e be ye adwuma there's no regret in this but person me be mu kakra o sha o to sponsor no outright no e kwan bi say wrong o be sponsor no so wo hia nim de a de sponsor oba I be you so sponsor me nim senior na se kire etie but say me yire no me boa now what boa here no so be friend sponsor na nti na me hu no senior o sponsor no
in the media terms there your bar okwe no one there ebia SHS no wi on beka chew say ye person okọ university so also be no one there and all the better school so and no agreement asa na ware no and ensure sponsorship because there ya ka to asa na we no one there and I disagree say family na be kire me because when you say mu wie mo ba no sha mamu me ware no say families will always wish say obey oba ho ade no be abehwe na mo abusia will always wish say mo ba no say na obefa no obeba dache no na anase mo behu no na ne tebia enti eno de they will wish it but me hwe ne say ebia for the first start no ebia wa ware no nko university enti obebo ama na ko university awie now okọ university obekọ akọ national service to yanika enti wo hwa ne du ba bia ma ye de ofin so ne no ene nam correct enti wo hwa ne du ba bia na ofi asese oye adwuma ne betimi a emfa wonsa emmo ne sika no bi se ye dwampo edwetre na wo hye na ofi asese oye business a wodu ba bia emfa wonsa anyeden emmom try to make her independent no won fa ono an business na wo ye no ni school na wakọ national service bi a o ye no enhu sika kakra wonya no onsie bi no fan to no ho so until you see say bedu baby no a when you kwan ofa so gi loan e ma ono ane ho that is the independent I'm talking about when you kwan ofa but we say e bia wa wie school e bia we national service bi and say wo first degree na katua enyina achi no wo so do de ma na you accumulate pain wo de ya de be hye mu afein so adwin ye we yetrim say ye de ebo ye yire you see we should also implement leadership skill we ya warrior every leader bia hwe kwan say mini ho a obi betimi anasa me I'm training somebody to be me tete obi no so ayo obi ochena sanya ye nyina yete ya na ye obi na de abedu ha eno nti se wo unya leadership skill say me bo me yire no so be independent a wo hwe mi o wan hwe mi o no jawai eno na ma na se wo ba kra ye hwe ye ma ye nya ye furu mu ma ye bibia no nsuo ma ma ye obi sabe ne kwate ano ba mo me unyim se ye wo mema se oye bibia ma oba mpeso ba no wansi ni bekum opese onya akoma me hwe wo ama ayo masters enti mo betimi de mo ye no makwa brochiri me am tell them metimi now ye nkrata ma no nkwa brochiri kwata question now beside so beside for say bia let me say bia okota family ho there I can allow that but say bia oko amini baby oko there bi enya mitimi and yes it depending on your okoye oko based on education awu krampo na wu contribute here we link educational way okobobra eno no mo be check mu pros and cons because obi so koye e ma na yeye because unim sadene ya there e dey we enjoy bo se unim baby a okokotena unim se ebia mempo no mi sister bi ewo ebia crossy ebia Canada US into okwa okostay ne nchen later mpo no beti no ho a obe montanya mo bia mo kaka na Ghana wase krampo fie oyire so okwa wase fie na so onko ne kwampa so a owo ne kromu ampo obeye ne obeye abuchiri any Ghana nyapiu okay then maybe one day you better start topic no but nyina nso ye abuchiri baby ase okwa ufo seti kakra bia obi bibia na wo be man nso a uja oba ne won so akone before you get there are people who are there, they will connect you obe two for to bonus that time no how the best support na wo de wo kona okofa obi aboa ma wa ye person de on de oba no onya botre on say bia say abusuani bia wo didi onimu na akostio yo kofa pia mo ye mo so be kwaje no I will be no I think I'm going to me nyom be man poka no ho a obe fa no I think say no so you odo you be call police service odo you be call military ejuma bi o you be ejuma play mu o you actress sanye man nyina wo hwe enam no nsuo na enchenchen na
wan we duane kwa wunye den okay be suban yen kwa homa no 0302 216545 0302 216564 0302 216546 0302 216545 Asempa 94.7 Ena waso egua otie enunti bomode say wo befre ache wadwen hallo me man fa dwen Memensu. Chabai. Yeah. Na to say you. Erade adumo. Baba me bibia bokode. Bibia fine. Mike mama engineer we fidi so na nda nyame ase papa na emse last week na me kasa we fidi so. Apart from that we week me kasa fidi no so we na number na emse me bayare kakant makoda atmota hospital 1 week. Na ba my go share do atmota doctors ni mo kwa me enye bi o se nyame na abo mobile. O share adaje omunya o me honi ade a abrajo nti ma mo atmota hospital ma mo doctors e wo nyame mo mabaso any nurse volunteer nyame nkom nyame adu mabefi nti an odin aba Master Mike emse mo nkom na mo di mo sa na de Master Mike on se mema yetimi bo ema yi pa oho emwa mema de bo ama no ema enya sa mema emwa no fa mwa mema oho ade na akoye se bi ye mema ye na egosi mape nti oba bia ebe wale be mo nim se oba no abepe emwa efi be ma no nti no ye bo mema so ye bo ma so ye yi akoma ebo ba ni yi pa ba Mike oba bo ba ni ye so no be kosoro kakra sen ope na ohun se bia na level no owu ne bia o nze onye ne class ene wo ye den kura o twu mutan obi ja o uchi mutan obi ja o hwe ye de Ghana ye footballers nkwampo ye mfanto a bebre jomensa mo ni aya wi ti asa ja mo ja kura de kura na mle mu anu so ba ni ade bebre no mo yire mo ja mo ni ade e bia obo ball no sika no ba de wa otutu tu kwa ni ade bia brotri ko nko bi da don se bia wo ye footballer o tu kwa on ne be ko ni ade ntino ba force no aware ne won kakura obedu wachi no wa no o wa no wi ni ade sa fie bo mu se etire no obo be ba force akwento no ma bebre o so de bi akwa ko yemi class ni ko be kura ne brofo ne bi na tire kura ne ade enye eyesa obeja o ntino emo e ba ne mboa pa wa wade mpa de a mema de eboa ma ye nwinwi oho ye yi akoma mboa ma ba obeboa na wie no na ni obi omo ye tire no na amazisi ano akwa se others ne eboa omo nwinwi kakra ye me ameti wasi me ka so play nye prefer se ma show bi school pe aso me je no school yo o jame ntino that there's no some there's me say ya de me ta di bi say bi oba pa me ko pa ne bi at school then there's no way me nya bi oh ntino mana so ba ntina ma wiwi ni ba omu jai sa ni o man pa de ne o bema bi anu a o so ko po ba ano ba oni betina bo brade ade ntina wo bo na obi wiwi oh wiwi even no yire te kura sa wo yi ska ko mo ma me kura na ya wo yire ya oh ba so wo yi bia man so mfa ko ma me dia na ne age ntino ema no mentimi hu se bi ye be yi o se mentimi hu se dia hu na tu omumu ena ye sa ntino omu ja sa de na ye be ja wiwi no ne so ya bo omu yi pa. All right. Bye-bye. Yeah, that's a pin. I'm in because I can't have some 94.7 FM. Mediman 5 Chichi Median was so I would take Guacamano. So if I talk us out 1 year frost, wait to me afraid 0302 216545 and now free 0302 216546. Hello. Yeah, hello. Yes, sir. Yeah, good evening. Yeah, this is about. Pomoya. Okay, make us a free Accra Farmer Junction. Okay, yet you, never say. But your friend Frank. All right, Frank, yet you. Yeah, I told me you know I made to us because I am correct. So be you are come my boy Bapa naturally. What do I could have baby son and adding by Anna de Akuma adding, sir. Inti mpaya ne babo se sa ne mananya de enko so den se be die sika be hwema nti ano na no so meka. All right, Frank, you da say 0302216545 0302216546 ebisa se ema mema awarefo omo hwe omo boa omo ho a eya na omo winwin ne de be ma obe ma se wo boa ne yere ewo mpuntuo kwan so a obewinwin de be ma oba so oboa ne kunu ewo mpuntuo kwan so a obewinwin eno nkomo na yedi. Hello
Hello? Yes, sir. Aja ni moni o fan ko beria. Aja na ho ye. Me ho ye papa. Ya da bade as yetie we aja. Oh, aja and then ye nipa ya ba wi ase no. Ya sisa. Na enka first no. Enka ya papa no ne ya ma menum kodoku. Se koko no eba o chem. Nanka o chefa ama o bay. Said da ati hono so wo de ba bo ne bra. Also, ene, we papa no, na o na gu abonten. Na o papa we nyina na ayekwa. Eri ama se emema no ye bibia mama no a no mu nwinwi no. Onu se da ati bia wan fe ya so ko yina ma. Ba de me kan za dia wo de chede wo cha na wo de achede be si we chire bia. Onfa. Okay. Se bia wo de ache. Enipa no ana bibisa so unu je mema ti dai mama eni ade ebi di che ebi koka di che ebi nzo ku pa so say di mama di che but one is that you say before by say so no nim di ono so wo hu ansa no de yem fa nche sa akeke so di che sa akeka ena ya na shira na koye nsem bibiri no. Ndiye zile zoba ya diye na mani so transnational dream wo se ni padi amede mami da se atira asem te sen yesi ameka se me ka wo ma bi brabi o ti awo bo etere wa ebe ye onwanwa okay woni be me yawo awade no ko magyai be me na sidan wo nkra ha bia ma ne se won fa nhwe ne tuwa ma mi di dan ha no ko diska no akwa ni school kura won hwe no yesi ameka me no just wo da prison wo da sense si ameka cause wo de dan ha we diska ni ya no oko diskano no ma ba no mo konto ko opio ezo ma che ma o dem se sia me ni jam ni kai o se we nyina no emfaso bi ama so ye sa de ma no to ye ma obe nyinyi sa de am de spray emfaso be ni ya wo enya de no de ma no na ha no okay ye mo ma chire no ye be sie no ene na ya le ha adwin no all right that's it ye mfa agani mo nsi ane kwa homa so hello mbato kasa wo de fro say Mark me no yes sir we go find one as my case. All right, go fight you. The gentleman ya man nya nya yi secret the na my team ni meta wase na my ya to mo boye pam nya educate sister there ya no you know. Ya ma je chele ya tam me man bo man mu nyi ska na man no tumi person mo pa na person me head wo fi. Nti na ya na me man bo ma mu wi sa no. Man mu ska all right, but that's a pay. Coffee radio as or Europe and or say I be a sort of. Imagine no, I say, oh, no, I got now. No, I was a co workshop. Ah, okay. I want hello. Hello, good evening. Yeah, this is about near for say. My child be happy because I feel spring test. All right, but you. We some common e bono e be man kwa na eka aware ni fine e wo mse oba ni be man e bo na yonko mba nso bo am be ma be brother no de no mu bi trum and say with my own experience no oba ma be worry no at the age of 22 years na okita nkola mi nsa uni be ma itina say e mi hwe nkola nyina I want some on fan serious 2 years ni separate and then on am court say so see am akoshe obi a so me ntwa no court and I'm going to say, and I'm say, and I'm going to say, or the chimney, and I'm going to say, chimney. Oh, maybe I'm going to say, your mom by me and son, your mother draws a drawing. No, yes, you see, Miss Abafo. Your mother draws a drawing, and I'm sure Bama moved in the JSS secondary school. And then I'm going me, you go now 22 years, and then 30 something years. I am the Muslim media, and I found out what she said. Only me bet you, a mass out of Brena, and Mamma so to Simba P. You, yeah, that's it. Yamin Shewa, so Jim, why? Okay, young Cockman, hello. Hello. 0302 216545 0302 216546 Asempa 94.7 FM man fa dwen Jumadiena waso egu awuti. Hello, me baja kasa wo na efro san. Yo kasa fin samom ye frame okromansa. Okromansa. Akoya wa adomi wo so okromansa ba ko pa maka aduru a eye nyon.
Kobe Stone no. Yo. It you. No quite ni say oh yire now yire no born no modern say obuano education mu a enye boni. Pesa say obuano na no so dia beboa na mama busua a mo betitire no atumi akonkan e dia bo wa brabom. Enti me gi say wunya say obeka say emra na babawa no na oba ne enko school nti no ukokonya baabi a ukojira ye na obeka say oba no ase de wa enko school nti no wuja no akokofo bi a woye o class and yo yan sa me gi say na ya kwakoye asotwe a wanhwe nyankopɔ de be ma so no aboa wa mane wanya baabi agina ene de wonya baabi gina wo so wo class ne wa ko school ekuta degree. Okay, yeah, that's it. Yemfa NC, Yemfa last one, Yemfa. If I talk about what you're saying. Hello, good evening. Yes, sir. Yeah, for saying. All right, you too. I need to what your corner may be so cool of this. Now, I'm going to more the incoming parliamentary candidate for as far as the original black constituency. And then I want more to say, my papa. Say the line munye nti fa chen yem fancy ya fa chen da fofo na wa frɛ line na emunye enti yem fancy ora yekum yem fancy how ni nyina ne say yen moa oba ebra wo wa kire o eti wo no bomo I say obi ato amenam na wo yi na fi amenanum wo nyina yie wo yi na fi amenanum definitely wo nyina mbeko ditch ina so obe jaawo anase bibese enti no emra wo boa no na wo so wo boa wo ho enti wo boa wo ho no na fe wo pia no odi wachi kakra na wo JHS anase secondary school ena wa boa na Manako University emra o ko university o wie no na wo so pe diploma headen aye na wo miti na wo ko university wie na fe wo ya adwuma o bank na on bank class na ehia wo so wo ntimi nhia match definitely obeko jaawo ukwa na wo be safe na umuya wo ya sa na in fact Asempa as I say Emma it's me consider name pi ewo sa name mu eba sponsorship a isan say somewhere sana mu bu emema bam so I just say your lot of ladies am hiamwa ewa warim but ohwe ahomaso ai betima boba no so a be man nya atọ at the end of the day no emwa ema stand nya dey mi pe nti na me sense ma emema eni emani bisuban yachi wo de ye so I just say o fi se won sem obi aye eye ya fine anye ya enye hwe fama nyame o suppose a here kwa buruchire a enye hwe won so your passport no who say o visa nti by any means no but you joining no na wo do the ko ni passport unko embassy brother unko embassy da enti no o de ne ko na so o ye o de enti ye fancy hi ye da say ye femi mic 2 uraje kum na afi IB ena ye te o mon kan no gift anta e de call Facebook live Yami Adoma, that's an answer. Share was 94.7 FM Manfajin, Ejimedi. So, yeah, corner fee, Boko, dear Jimedi, so Atwa, so Eddie Amakoswa, Netia Asempa 94.7 FM.